Sasisian part ngi pidang sumhai pi baro syakanika channel kejengi bangi kerman babaro pia syai pia klainud. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do iki videos ki binga upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada komno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo yaki notifications. Ka ICAR Meghalaya ka Balait yakanika post mentau benai arajar apoar. Ka kertang jangan ka post kadai project assistant. Kelas deal ane ka tarik bakado bapila ban samani ki applications kadai or pesan tarik benai Oktober arajar apoar. Yakani ka post project assistant ka Balait kawai ka salary lani ka tulap kadai khatsan hajar hakshi benai. Ka educational qualification kalongkom ne. Keladi ben pendap ya ka BSc haka agriculture lani horticulture. Kin kam I preference ya kita ki baladon ya ka working experience haka horticulture lani ki badan knowledge haki computers. Di candidates ki belong eligible bagi pokok aban apply ya ka post pihak ban pa ya ka application ya ka application form pihak ban yo hapo ka official notification dan ka advertisement ka pala apply hi ka ICAR bad ya ka ngala ai hapo description juga ka video te pihak ban download pihak ban pa ya ka application bad ru ki scan copies jong ki original documents ki jong pi sya ka email ID aicrpcashew@gmail.com syua ka pesantren pada Oktober arajar apuar. Ki original documents ki jang pi kinsa verify kam hadin. Dakil ada ban screen ki applications. Ya gitu ki candidates ki belong eligible kinsa pentep lembah ka phone lani ka email sepang ka tarik bat ka por jang ka interview. Ya kini ka interview kinsa penlong haka apapra tarik benai Oktober arajar apuar nado ka por sepau steng stamp shenang. Haka Division of System Research and Engineering ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Umyam. Ka official notification dan ka official advertisement ka bala apply hi dengan ka ICAR nala ai po description juga ka video di pila ban download ba pila ban pulia ka ada pi ko ban tip susho spang kiwi pat ki details.